Okay, reka nongere mikaza bakunzi ba Boss Sport Official kabisa, muraho agaciro gakomeye cyane mukomeza kugenda mubana natwe mu subscribe, share ndetse na comment n'ibindi. Rero ikintu nje kuba nkubwira, ikipe ya Inter Domina kuri finali kabisa, ikipe ya Barcelona bayikupise bibi cyane muri iri joro, ibitego 4-3. Rero kuri turaba tureba hagati y'amakipe abiri ya Visit Rwanda iyo bita Arsenal ndetse na Paris Saint-Germain. Ngo tugomba kuba tubona ikipe imwe ya Visit Rwanda kuri finali uko byagenda kose. Ni miliyoni rero kuri iri joro. Rero iyo bita Inter Domina kugenda itsinda ibitego 4 ku ikipe ya Barcelona. Turebye extra time iminota 120, umuntu ari imbere y'amateleviziyo arayirebye. Sinzi niba kuri uyu munsi ikipe ya Arsenal nayo iri buze kuba itujyana muri extra time yo na Paris Saint-Germain yo match banza yaje kugenda birangira ari igitego kimwe ku busa, igitego cya Dembele kabisa, murabyibuka yaje kugenda rasa ikipe ya. Rero nimba Arteta arahanyurana umucyo, nanjye nibyo nazi negereje kureba hamwe n'abakunzi ba Boss Sport Official. Rero reka nze gato yankubwira statistic zigomba kuba ziranga iyi match nkeya zorohe gutinda. Nuko iyi ni Boss Sport Official, reka ngaruke mu kanya tureba iyi statistic ufitiye. Okay, rero muri statistika ngufitiye nkeya nga zigomba kuba ziranga iyi match ya Arsenal, ukuvuga ngo muri match 6 ziheruka guhuza ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse na Arsenal. Nukuvuga ngo Arsenal temo match 3 yatsinzemo, Paris Saint-Germain yatsinzemo match imwe. Mwese murabyibuka ku munsi wo kuwa kabiri aho yaje kugenda itsinda Arsenal igitego kimwe ku busa, igitego cya Dembele kabisa hakiri kare. Nukuvuga ngo rero muri izi match 6 baje kugenda banganyamo match 2. Urumva ko rero Arsenal nubwo yatsinzwe match heruka iri hejuru ho gato ya Paris Saint-Germain muri statistique. Sinzi rero Mikel Arteta je ari bukoreshe cyangwa se tactique n'ibindi bitandukanye kuri iyi match yo kwishyura, aho yaje kugenda atsindirwa mu rugo igitego kimwe ku busa. Rero hagati ya Visit Rwanda iri SMwe bwo muri nyuma y'iyi Arsenal yaratsinzwe. Mubwira ikipe muri nyuma muri comment, ese ni Paris Saint-Germain, ese ni Arsenal? Ubundi dukomeze kwirebera iyi Champions League iri ku rwego ruhambaye. Ari Barcelona abakunzi bayo bavugaga bati turi finali, tugiye kongera gusubiramo amateka, ariko byenje kugenda birangira. Arsenal nayo itazi Champions League, Paris Saint-Germain nayo nayizi. Nta makipe yombi agiye guhura atazi Champions League. Rero katugeze turebe ku isaha 3 kuri uyu munsi, ese ni iyihe kipe irahanyurana umucyo. Rero iyi ni Boss Sport Official, no kureho ibiganiro byayo bikomeza kugenda bizamukaho buri kanya. Ciao ciao, mukomeze kugira umunsi mwiza.